na le loya bana ba lena ka baka la gore dimpho tše beswantše di ye go baneng ba lena le di swere ka pelo tša lena tša mahuto le ka se tsogile le lokile go jalo ka baka la gore that's why kere le gane jwale nna bana ba ka ga ba bereke ka moka le bona ba bereke mara ke ntho kore ga ke tsore ke sedimo a ke eng ga setse a tlile mo re tla no kgopela thuso ene ntwe le ene nna ga ke a ke ne matla batho ba ke ba bagolo ke ba kgalajo ke a ke ne matla gore go je ke tsene ene nna o nkomanya a ke gone go fetola motho mogolo ke ne le go lla ka pela ka nna go nke tlo re ke mo fetola ka mogo mong ene abuti a lena ke sho gore radio o itheleditše le gane jwale ya abuti a lena a tsebe gore rakgadi ya bana ba gago barakgadi ya bana ba gage ko wena ge a tlogela wena go tswalela ka ntle ka mabaka a dintwa tša lena a ya go tšea rakgadi wa kgoro a dire selo ka baka la gore ola rakgadi wa kgoro wa mo phethela mediro ka mo lapeng la gage le yena ke kgadi ye e leng gore e lebane malapa a mangwe kowe ene moroka batho ba swanetše ba tsebe nke batho ba tlogele go ba bomabina go solwa ge o le moroka o le ka tsela ye ka kua ga moremi le lebane gore nna ke le moremi ke lebane le ngwaneshu kgaitšedi ya ka mammang lapa la mammang le lebane la mammang lapa la mammang le lebane le la mammang so ge wena o hloka kago o ilwa le ngwana mmago o ileng gore o lebane le lapa la gago o mo tshepiša ba borangwane ba boramogolo a o lokiše ene yena rakgadi o ba mo tshepileng e seng wa lapa la bobaki ba mmerekišang bošaedi le yena o te tshenyetša dilo a ka no ba nagana gore a rato wa berekišwa ene o te tshenyetša dilo o ja dilo tše e seng tša gage o ja melato so go nwe ge batho ba ba sa kwane ka tsela ye go nwe moroka rakgadi o ne bana ge go ka tle go a diragala gore morwedi ya ga re ke bonwe goba morwa a re ke bone na bo malome a bana ba ya go ba bomang le yena o swantše a tabogae go te kgethela malome wa kgoro gore a tla a tšee ditlhogo a tšee dilo tše e leng gore di swantše di tšee ke bake ene le ka se tsogile le lokile ka baka la gore ge le swanetše le kry-e thušo go tla moya o mongwe wa sathane wa le udubanya la thoma la focus a dintweng la lebala gore le swantše le kry-e thušo le focus mo dintweng go nujwa le mara dilo di tšwela pele di a senyega wa ile sa jike le lebelle dilo tše di senyegang le di lokišeng le tlogeleng dintwa ka gore dintwa tše di bang gona go nujwa le di step process ya gore le kry-eng thušo ene a go ne motswadi wo a ka thabelang go bona bana ba ge ba phela ka mokgo le phelang ene ka se Afrika moroka rena re ma-Afrika re na le tumelo ya gore batswadi ba rena mo ba robetšeng ba re bona ba re lebeletše na batswadi ba lena ba reng ka lena ba reng ka lena ba swantše ba lefe tšhireletšo e feng e leng gore lena a le inyake lena thatiswa dilo tša lena di no hlakahlakana le kang go tlogela dilo tša gale moroka o le boditše ge e ka ba dikgomo tšewe ba re ngoditše rakgadi wena ka pelo a gago wa tseba gore ga wa di tšea ga wa di tšea ge e ka ba wa tseba gore o di tšere wa ya go dia diomrei kae wa dia jwang ke pelo a gago ye e tsebang mara moroka o lefa maele mo o re ge mokgalabe kapa mokgekolo a nyaka dikgomo tša gage tše di seng gona kapa a nyaka dipudi tša gage tše di seng gona a nyaka ditonki tša gage tše di seng gona reka tonki e tee ya tshadi kapa ra reka kgomo e tee ya tshadi kapa ra reka pudi e tee ya tshadi ya tsoša lešaka la mokgekolo kapa la mokgalabe ga se ya motho ga go ne motho a swantšeng a tla re no ke ya ka ge e tswalela nna and then le tlabe le solvile taba ya gore lešaka ga le gona ene ke dumela moroka gore maele o ba fang ona gore ba reke kgomo ya tshadi kgomo e tlo tswala thata ka baka la gore e tlabe ba tlabe ba dirile ntwe right ene le yona kgomo e tlabe e swantše e die mmereko wa yona e tlo tswala o bolela nnete malome ka kapa nnete nto ke nyakang go ba lemoša yona shi badimo a ba thabele seemo se se leng gona
Rakgadi kgomo tša rakgadi tša letswele ga di šale a di swaiwe di a šala ga gabo di a di šwa ga gabo la patela modiši di le ga gabo dikgomo di le ga gabo ga di ge ba e swaetše kgomo e swanetše kgomo ye e tšwe ka mo ka re kgomo ge e ka hwela ka mo e tlo ba bothata sedimong ke molato kgomo e santše e tsamaye ke ya mathomo ya bobedi ngaka ge e re wena o tšere dikgomo mankgonyana o go šupa wa e mankgonyana o palela ke go ya go šupa dikgomo mo dileng a ke re be e santše mankgonyana o ye go šupa mo dikgomo dileng go bontšha gore dikgomo di tšere ke wena so mankgonyana batho ba bantši ga ba ukwešiši mankgonyana ke mohlare o re o dira ka mohlare o bitswang momumo ke modimo wa go bolela wa momumo and then mankgonyana go ya ka go ne mankgonyana wa go nyaka go ne le mankgonyana o e leng gore kwa go nyaka bahu le wa go nyaka dikgomo a iswane ene le gona ya ka re modimo wa ga go jwa mara ngaka ye trainweng ke dingaka e ka se no thoma ya Rakgadi botša batho ba re dikgomo di kae dikgomo di se gona ka gae lebella gore gone jalo o goditše mollo mo kakang godimo ga dikgomo mara lena ke sure gone kgomo e le e kolotang papa o swerwe a swarelwa dikgomo le yalwa le kgono le lwela dikgomo a le boledišane le lwela dikgomo go a lwaišwana mabapi le taba ya dikgomo o ka kry-a mo sedimong sa gabo lena go na le kgomo ye e le e kolotang ye e leng gore ya le lweša e lebaka la bothata bo bogolo ene ka lebaka la gore gone jwale lena le montweng le ka se tsogile le bobone bothata boo le ka se tsogile le bobone gone jwale ke bolela so lapa la gabo lena mo kgomo e santšeng e be gona le šaile bana ba ne ba nnoši a le kgone go ya go bona le malapeng a lena le ne dikgomo tata go lena yena ge medimo e tšwa le dikgomo yena ga a tšwe le selo mare lena malapeng a lena le kgona go tšwa le dikgomo mogala bo kgonne go le swaela kgomo wa e lena le bana le palela ke go mo kolekela le morekele kgomo tate mogolo ka mo ke a bušeletša a ka se thwase o ka se o bereke mmereko wa badimo o sa kwane le bana beno o ka se o bereke mmereko wa badimo o sa kwane le bana beno o le ka gare ga tlhakatlhakano ya bophelo ke kgopela re lena le lebaka gae lebaka le legolo la gore ke re le tate mogolo ra boneng tate malefo a ra ga mofa maele a ratle mo ke lemogile gore mogala bone bothata ene o hloka lena baka gae gore le mothuše kgopolo ya gage e go betše le yena ka bo yena o mo bothateng this why ke re tšetša badimo nka se motho a seiša e tšwa plekeng ye nngwe no santša dire dilo a di fetše ge re bolela ka ngwana ga a le thwasong goba tata a le thwasong goba mme a le thwasong thwaso ke tsela ye thata e leng gore mo o thomileng o santše o e fetše so papa o hloka thušo ya lena ya bolwetši kgopolo e go betše a ka se be le boroko ke a ja a e swane le ke ile ka ja dilo tša ka di lokile a e swane le dilo tša ka di ile di a loka go ne mathata mantši a le mmo go yena tabaši mosadi o dula le mang o ne mosadi go ntšwa lepaka gae ke kirele mosadi o mongwe wena motšhwene o gona ke yena o dula le yena mo mmamaneng mamaneng mola ba nyako ba ba ntekeletša ke buile kwa ba ntekeleditše ke rela o kae gone jwale re mo kamerafiripile ke lapa la gago le le leng mo le leng mo kamerafiri a se gaka ke ka mahlango ke sa nyakile sa ka seteleko se ke sa le sekolong mo le hirile gabotse awa ba no mtsentšha bana ba modimo ba re dula mo o hlokomela ka mo and then dipheko tša gago tša bongaka ka moka o di bereka di le gona ka mona di gana ka mola bongaka bo nyaka o bala o ke theresho gore o reka stene ke tsela e botse ke tlo berekela mo sona ya bongaka bo nyaka o be le stene sa gago o kgone go tsentšha medimo ya gago gobane bongaka o ka se bo bereke o hirile o le metseng ya batho tate mogolo taba ya dikgomo re santse re ya go e nyaka ke ya go rapela go ya le ka mokgwa e leng gore go na le tlhakatlhakano e ntšhi kudu ka gare ga lapa ebile kgomo tše wa e kwa gore o swaretše dikgomo
sesi o palela ko go bonana le bagabo le baka dikgomo di a bua gape o palela ko go hlaba go ne kgomo ye e leng gore e ya sesellang go ne modimo a nyakang kgomo ye e leng gore maybe a senka a hlabelwa e ka ba mogoga goba e ka ba hlobošo so re santse re ye go nyaka go tseba gore na dilo tše di sepela jwang so ke tlo le thuša ke tlo le direla ditaelo mara pele ke ria ditaelo ke santse ke ye go kry-a bale le lwang le bona le ka selo le bana ba motho ge le bana ba motho le lwa ka bolena so le bitša manaba a le gole le lena ene ragadi tabeng tša lena a go seke gwa tsena bana ba lena ntwa ya batswadi ga e be ya batswadi gomme ya bana ga e le gona e be ya bana gore batswadi ba kgone go ba kgalema mara ge go e lwa lena batswadi se se kwišang bohloko ke gore na le emetše go kgalema ke mang gobane ba bagolo ba ile go šetse lena le ne le nnoši ke lena ba bagolo ka bolena ene ge lena le ka palela ke go kgalemana gore re bana ba lena ge ba tlolwa a gone motswadi wa ka bitšang meeting a re ke tlo kgalema bana a paletše ke ntwa ye e leng gore ke ya bona jwalo ka batswadi le nkwa ga botse ke so taba ya tate le ya go dula fase la mo apiela jwala ba mathomo ba go molaelela badimo ba re ba tsebore ge ba monyakela kae ene ge e le gore tate wa thwasa fetše kua gae lešaka la mogalabe santše le tsoge ka kgomo ye tee ya tshadi lena bana ba mogalabe le santše le kwane lena bana ba mogalabe le swantše le kwane ene wa bona ge taba e šala e tlala mo motseng ba re mammang wa loya rena re ba re kwele lena ba ka gae pele o nkwa ga botse ke re ragadi bana bawe e le go gore mo gongwe ke papa go bona boletseng so o se ka ba swarela sekhupi aowa nna ka ba swarela sekhupi mara ke tšhaba wa bona letsogo ke a le tšhaba a ke nyake gore motho a nkiše letsogo ena a ke nyake gore ebile a go omanya go sene motho ene ba rata gore mola go tletše batho ba boge ka nna a ke nyake nto e nkoša bohloko ba tlo etse ba rakgadi gore ntwe dilo tše o sa di rateng keng and again lelwa le bana ba motho ga le kwane bana ba lena ba le lebeletše la tseba re le ba ruta gore bana ba motho le ge ba ka se ratane a gone bothata and then go sasa ge go ya go lwa ba lena le ba lebeletše tlabe dipelo tša lena di baba ka re go tlabe go e lwa bana ba lena mara le lebetše gore ke se ba se kopileng go lena gore bana ba motho ba ka nolwa ebile a gone bothata felo ba se etelane ba se founelane ba se lokiše dilo mmogo ba se dire selo so le a ba ruta bana ba lena gore le rena re ka nolwa ra se boledišane a gone nto e tlo diragalang ka re le batswadi ba rena a ba kwane ebile a go diragale selo so le swantše le tsebeng le batswadi gore nto nngwe le nngwe ye le e dirang bana ba lena ba tseba e le ya nnete ka baka la gore ngwana mongwe le mongwe o tseba e le gore motswadi ya gage o dula a le right so dilo tše ba di kopa mo go lena ke tšone tše ba naganang gore ke tša nnete jwale le tlo ba belwa ka re go tlabe go elwa bana ba lena jwale ene a la swanela go makala ka baka la gore ke se le ba rutang sona lena jwale ka batswadi gore bana ba motho re ka nolwa ra senyakane le ba bararo fela 3 aowa batho ba modimo ene wa bona malome ka kapa ge o ka bona barui ba go ganeletše ba re go ne seo se utswang sa bona wa bona like a gone motho a go kwa bohloko go feta morui o mona morui ke ne dikgomo ke le so ke ruile ge dikgomo di ka timela o ka se robale ka gae ka se dule ka gae o tlo tswa tlo ya maema ka mokgo ka kgonang ka gona tate mogolo ke bana molaetša o mongwe mo go ne ba ileng ba kry-a mokgopha kgomo ka gare ga motse wa gago a ke tsebe gore a sanka go kry-a gala mokgopha next o ne molaetša o mongwe mo malome ka kapa a ke tse gore wa o bona na re ko checke ka gore le nna seo se bonang ka moo le nna ka mo ke a se bona
a ke no re ya so ntate Moremi monnowe nna ile ra timella ke dikgomo gomme a ra hwetša mokgopha wa kgomo go yena ka mo mmamaneng ba ditšere ba bangwe a ba barui ne ba humana dikgomo go yena tate putsišo e sa re go ne le batho ba ba ileng ba humana dikgomo tše e leng tša bona mo go lena na a ke re nna ke re ke be ke le kwa ka 2015 tate ka ga lena goba mo lebeng le beile dikgomo tša lena go ne batho ba ba ileng ba hwetša dikgomo tša bona go lena a ke tsore ke fetole nna ge ke tlo tloga kwa ke tla kwa ke tlo bona batho ba ba reng go tsene dikgomo ka mola ka senge ke di hwetša ba tsona di be di tsene ba di kry ba gone wa hlatselang gore go ne le tše be di tsene aga o bolela ga bose ge ke botšiša bana ba ka gore be go le bona dikgomo di be di tsene ka mokgo ba bolelang gore dikgomo di be di tsene gomme di tswa rathoka ke kwa di tlile jwang go tswa rathoka go fihla ka šakeng la gago bana ke mo ke ileng ka kgotsa ka rao jwale di tlile jwang dikgomo tše go tswa rathoka le kwa khoto ba ile ga ba bolela ba re mošimane no o re o tsogile bošigo ka 2 o'clock a ya ka ntle a re ko rota ga le ka kwa ntle a re ke a rota a bona mo lešakeng go le batho ba bararo mo ga gabo rathoke ke ge re seka ka kwa khoto a re batho ba bararo ba ka ba le malašakeng ka sela ke sa rota ka re go rota ka boela ka ngwakong ka o robala ka re be le thotlo ka go isa ka tsoga furuka ka tsamaya ka mehlala e sepetše ya ba fihla plotong go tloga rathoke ya feta matlerekeng ya ba fihla plotong ya gešo gomme dikgomo tšeo ba di hweditše ka plotong jwale nna ka nako ya 8 o'clock ya bošiko re ke furugo nako eo ba re ke furugo ge ke tla bošigo gape ke tlo ba lebelela ke hwetša batletše ka mola ge ke botšiša ke re dikgomo tšeo di kae ba re di mo sekgweng ge ke re di mo sekgweng ge re ro di bona ga di tle re di bone ka re ka mo lešakeng ke tše tša ka fela ke šetše ke robetše fase papa morwago ba utswa dikgomo tša batho morwa wa ka ga ke sebe wa tseba wa morroka ne motho a ngwadileng molaetša owe wa tekwa motho wa mo kwa a re o ka re ene tate ke motho mongwe wa go theeletša too much ge motho a bolela tate o boletše gore setšhaba sa mmamaneng se ile sa motsogela matla sa be sa feletša se leka go mmolaya e seng sa mmamaneng fela a se ba mmamaneng ka kudu ke ba marapiane batho ba tate o be o ba mphakathi wo wa dipoleke tše ka moka o be o tshwentše kang ke nte o intla ba onkwa ke raga ke nyake gore ya sephiri ke nto e ntla bang gore mphakathi o tlile e be le mafase ka moka mafase wa tseba morroka ne nke ye ka moganyane ga itšedi ke kgopela tate e tlo ba ngaka kere ke kgopela gore a se ke ba tsoga ruile kgomo a se ke ba tsoga ruile pudi ka gare ga lapa la gage onkwa kere ka lebaka la re setšhaba ga se sa ne tshepo go yena kudu tabeng ya leruiwa iše ka mo go tate onkwa kere tate ge o nyaka go phela kgaogana le dikgomo kgaogana le dipudi onkwa mara morroka ke sa go tsene ganong tate o bolela wa tseba ge re bolela ka mphakathi re bolela ka tate o bolela ka poleke tše ntšhi ene batho baki ba bang ba dula go swana le ge
mphakathi wa matlala a Ramoshebo lo a Moteti lo a Slovo na batho ba ba ka no se go nyake ka moka ga bona ba go phara ka ntwete ba be ba nyaka go bolaya tate gape o bolela gore o šetša ile a lekeletswa mohlareng ka thapo ba nyaka go mmolaya jwale potšišo ke gore mephakathi ye ka moka ga yona ya dipoleke tša go fapana ka moka ga bona ba be ba fahla ke ntwete ye e beng e ba sebela e ba botša re tate ke motswi wa leruo gape nto nna ke e tseba Moroka ke gore beng ba maruo ba kwata kudu ke re ge ba ka re la mmona mothola ke motswi wa leruo ebile go ne le dikgomo kapa go ne le leruo le le kiregileng go yena ke mo o tlo kgonang go bona gore beng ba maruo ba communicata ene beng ba maruo ba kwata so potšišo ke gore batho ba ka moka ga bona ba mafelo a ka moka ba be ba bona tate jwale ka motho wa go tetšeela maruo a bona go se jwalo na wa tseba malome ka kapa go bolela nnete go e kwa tate a re sala e tla kua gae ka 2015 ra mo fa nako e nnyane lebaka ke gore a ke kgone go thuša motho wa baka a ya khotho ba re o yela taba gore ba molatofatša ka gore wa utswa that's why ya re molato o ile wa fetša dilo tša gage di se ja sepela ga botse gobane malome ka kapa ke bereka ka batho ba ne dikgomo ba utswetšwa ba lla ka mehla le matšatši then go sa go etla kua gae o le ka kapa o re o nyaka thušo ya go ya khotho ka dikgomo ba go latofatša ba re wena o mo utswi then nna ko go fetaelo nka se kgone ene re tlo topa ba theeletše sekgale ne tate o swantše a tsebe gore radio e ya motse e theeletša ke batho ba bantšhi kudu le bona ba be ba nyaka go molekeletša ba nyaka go mmolaya ka go molekeletša ka dithapo le bona bao ba reng ba hweditše mokgopha ka lapeng la gage le bona ba beng ba mokitimiša ba re tate ke motho wa go tetšeela leruo ba tlo bolela mo ya that's why re nna ona ke mmotša gore wa bona malome ka kapa go ne dilo tše dingwe e leng gore ge o le ngaka a o di botše molwetši o ka se botše molwetši gore no ye thušo o e nyakang badimo ba gana no go botša gabotse ke no letša tloko ka re tšo le ka kua ntle gobane tate o sane mathata a mantši santše a lokiše o nkwešiša malome ka kapa ke ne le batho ba e leng gore o kry-a batho ba tsene ka gare ga mathata ka lebaka la ge go no ba go bile le dipolelo batho ba ba thometše maaka go swana le melatwanyane e mennyane yeo re kgona ba thuša ra nyaka le maele go diloyara gore taba ge e le so re ka e bereka jwang but go ka bona o tlile ga moremi ba go fa nako e nnyane go letšwa tloko santse o diputše gore na go diragala eng ka wena cause ge badimo ba bolela le nna ba mpotse gore no mona ye taba ye e khate jwa go yona ba ikwešiša so that's why ke re ba ga bo tate ke mmereko wa bona go thuša tate ene tate a seke ba tsoga mo bophelong ba gage a rua ene nto a re ba reng ke kgomo ga e bona kore e sepelele kgole le yena wa nkwa ke re tate o tlo phela ka gore wa bona mafase ya ka moka gone jwale ga ba go nyake ka lebaka la go latofatša ka taba ya leruo ene ga ba mpona ene Moroka ke sa bušeletša go ne le batho ba babedi fela ba bararo ba ba ka go latofatšang ba re kakapa o a utswa man kakapa o a utswa mara ge go šalle go emelela mephakati ya dipoleke tše tate a di balang no man go ne ntong wa e sepele gabotse go ne ntong wa e tsamaye gabotse ene tate ke motho mogolo tate e tlo ba ngaka ge e ka ba tate go be go diragala gore a tekadime maruo a batho e se ka maikemišetšo mohlomongwe le ka fase ga mabaka a rileng and then ga a sa le mowe tate o swantše a kgopele setšhaba se sa modimo tshwarelo se mo theeleditše goba ba tsebe gore tate ga a sa le mowe mabakeng awe then tate a lokologo kwa go nwa le gore
wa mona re tate ko mogolo jwang ke gona a sa reng ke sa nyakile Stan ene tate mo a tlogileng gona o tlogile a tšhaba go bolaiwa ke mephakathi ye e molatofatsang gore o be a isenyetša ka go tetšela maruo a bona so potšišo ke gore gone jwale ge ba theditše radio so no ba e kwa gore tate o dula kae na ba ka se molate ba go nyaka tše ba molatofatsang ka tšona gore o ba tšeetše tšona na and then ge e ka ba tate ga a sa dira dilo tšewe e fela o ile a ba motho wa tšona mara ga a sa di dira mphakathi o swantše o tsebe gore batho ba modimo tate ga a swara kgomo wa motho gone jwale ebile ga a sa le mongwe tate o godile ke motho o mogolo ebile o lebelane le taba tša gore o swantše a berekele badimo ba gabo ka 1 2 3 4 wa e bona a go ne mephakathi moroka ye e ka no go šupang ka ntwe tee ka moka ga yona wena go se ne ntwe o e dirileng nka go fetola gape ya wa tseba Mokgalajwe go tlile ba marabjane gore o tsebe mose wena o tlile ba marabjane le ba Maria kwa ke be ke agile ntse ne le ba Rathoke wa kwa ne ba re ke dikgomo tša bona di be tseneng bošigo ka kwa plotong nna ke se gona ene ge ke botšiša gore di tlile le bomang ba bolela gore ke ne le batho ba tliša dikgomo ka kwa plotong ga ke re bjale le rene sa ba sware gona mo go bolaiwa nna wa di kwa dipoleke tše tate a di bala moroka ya o lebetse le Rathoke ka gore o re go ile go a šalwa mehlala morago barui ba ne di-WhatsApp group barui ba tsebana ge o mongwe a timeletse ke dikgomo ba a founelana so batho ba ka moka ga bona man a ke dumele man jwale ge ntho e ntlabang ge ba eta ka kwa plotong ba kgwetša dikgomo tšeo gomme ke re batle kwa go nna ba gana gomme ke gapeletša go ra kobela gore no ga ke tšhaišitše ga ke santse ko robala ka 8:17 ya bošigo ke tšea koloi ke ya le tukwana tšeo tšaka ge ke fitlha mola ke hwetša go tletše dikoloi o nteletse ge ke hwetša go tletše dikoloi ke hlokile le mo koloi ya ka e tsenang bolotong kompotso gore ke nto ka kang go tletše ka mo gare ka mo le mo gating ka bja koloi e la kwa ntle ka itlogela ke ne le yena mosadi o ke ne nae ra tsena ga re tsena go ile ngwana wa ka wa mosetsana o monyane wa ena mosadi o a sa le mo a sa bala Standard 10 ke ra a re mo go bona re ba tšhaba papa rena ba re itile ba ntšhaba ka moka ga ba ntšhaba ka moka ke kwa ba bolela ba re gape o tlo re thuntšha ra mtseba o tlo re thuntšha a boa ka tsena ka feta ka tsena ka kwa ntlong ga ke tswa ka mo ntlong ka ya ka morago kwa lešakeng ke hwetša kgomo tšeo tšaka ke re kgomo tše ke tšaka fela ba nna tla mo ka moka ba tla ka moka le mapodisa ba tla ba nkagelela so ka re ke nyaka go tseba dikgomo tše di reng di tsene ka mo di kae ba re di kwa sekgweng aowa ga di le kwa sekgweng ga di tle re di boneng le nna ke di bona ke šetse ke tsoga fatshe ke tšwa madi ga ke tsoge ke di baletše ke maka ke tsoša ke lepodisa jalo le ntse ka diatla ke tletše madi ke iteo wa tseba moroka tate a ka no be a sa utswi dikgomo ne mara lapa la gage le be le utswa dikgomo that is why yena a ile ge a etla a hwetša mphakathi wa dipoleke tše di fapaneng including maphodisa na motho a biditšeng batho bale o be a bone eng
wa tseba taba ke gore malome ka kapa mo lefatsheng a gone motho wa nyakang go utswetšwa number 1. Number 2, dikgomo di ka se tloge ka moka tša batho di a kgobokana ka polotong ye teng ene di titliša ene di titliša di tloga marapiane di titliša di tloga ga maria di titliša Bonkwa. di tloga rathoke di e ka se feta matleng di kgonagale titliša no e ka se kgonagale dikgomo di ka se kgobokane mo go tee jwale gone jwale pa re bolela tša gone jwale tše ke tša nakwela aowa gape ke tsone dintšitsimo pelo ka bohloko ge pelo e le bohloko a ke re lebelela pa gone jwale nna ke dula ga ramošebo ke ne kgomo tšaka di dula ga ramošebo di ka se tloge ga ramošebo di a ya mmamaneng tša rathoke di a tloga ga rathoke di a mmamaneng tša marapiane di a tloga marapiane di a mmamaneng tša kae ga maria di a mmamaneng ka gare ga poloto e teng di sa gape ke motho di tikiša wena o ile wa re go lebelela taba e le kobela la bona gore kgomo tše di tlišitše ke eng ka mo aga e bolela gabotse jale ntoe ke ile ka makala ka re bana dikgomo di tsentšha ke mang ka mo polotong e nna ke se gona ke nyakišiša gore go riegang nke polelo e re nna ke ile ka ba sua mapodisa ba ria revenge o kwa ke re ba tšere dikoloi le ditrekere koloi ela e leng mola ka go botša ka yena wena nteo e a sepela mare e hloka motšhele e thibela ke tše ba di tšereng bare e komo ba bolela ba di komane dilo tše ntši go ra gore wa utswa ba no nnaganela ene dikgomo tše di tlileng mo di tswa borathoko tše neng di tswa ga maria di tlile jwa jale nkompotse ka ngwaga ole ge e loya re a mmušo e benkemelela e ba boditše ya re gape motho o ne 70 ke be ke ne 70 mang ka 2015 74 profo o sa tšo botšiša nto nngwe papa mo gore kobela ya gago ye o beng o le go yona o ile ge o fitlha kua o mohlalosetša ge le tšheka a re di tlišitše ke eng dikgomo tše tša batho ka mo polotong ya gago dikgomo tše di tlišitše ke batho ba di gapa o be ba utswa dikgomo ba di gapela ka polotong ya gago gomme bate ba ntshware ba tšeetše tšaka no moroka ke nagana gore karabo e tšweletše mo gore go be go ne le batho ba ba beng ba gapa dikgomo ba di tlhatlhela ka polotong ya tate and ga ke dumele gore nka no tla le dikgomo kapa dipodi ka di tlhatlhela ka ga moroka a sa tsebe a ke re moroka le yena mohlho mongwe potšišo ko gore batho ba ba be ba berekela mang o a beng a ba fa access ya gore le ka no di tlhatlhela ka mo wa ikwešiša and then tate o be a le thwasong mara go ne le batho ka mogagage ka mo ba e leng gore dikgomo di tlhatlhelwa ka polotong ya bobona na ba di bone na le gona that's why ke re dikgomo di ka se tloga kua tša kae ka di a tloga kua di a kgobokana polotong ye teng ene ye nngwe ye tate santse a e tlhokomele ke gore yena le kobela gage santse ba dule fase kore like ba lebelele gore why tate mo gongwe le mo gongwe mo ba reng go ne bogodu ba motsentšha ka gare ge le lebelela yeo ka gore ye e rile ke ba le baswile yona le bona bothata e bile eng tate mogolo o phela o le ka gare ga tlhakatlhakano oenkwa o phela o le ka gare ga tlhakatlhakano o phela o le molatofatswa go dilo tše dintšhi ke mto e mmaka jang potšišo e re kobela ya gago tate e rileng ge le tšheka gore na go ka be go diragalang ka bophelo ba gago ke potšišo moroka e botšišang wa nna kobala eo o a tswa o tšo ba hlatsela ka kwa khoto le nna ke motšiša ya mpotše nnete a hlatsela mang nna o a tswa a ke re ba ile ke mmitše e le tlhatse ya gago and then yena a hlatsela eng ya e tsebelang kae go no re motho a ba le go nna gape dikgomo tšeo di tlitše ke batho ka mona ka gore le ba marapiane kwa khoto ya gape be ke tsa makhoto tše pedi mo le marapiane ba marapiane ba ganne total mtsitsise le ntho a gana total a re motho mogala bjola mothoma le tšitše dikgomo ka malenyoko moswaretša motho moka a ka gapa dikgomo e le mokaka ba ganne total ba yo cancela ba re next jalo gone jwale tate mogolo ba ka gore ba lwa le nna ba ba re ke ba tswile gona o buile molato wa mmabololo a ke ile ka ba tswile
ola marapiane ona o senko o bereka alright mama taba ya papa ya go phela le ka gare ga tlhakatlhakano e le botjang lena le ba family go njwa le bona a ne lapa la gage o kgopetse lapa la motho ga ka robala mollo kala kae ba tla tswela ka ga mmaga re tla reng jwale le nna e le motho moka a sene lapa e le nna ya mmaga mara taba e ya gore a phela le ka gare ga tlhakatlhakano ya bogodu le e bona jwa lena le ba family wa bona taba ya diruiwa mama e ne le bothata bo bogolo kudu wa bona go njwa le ke ya go jesa nyoko ka mmatšhe ke ya go bitsa barui ka mokana ga bona ba tle ba lebelele gore na dipudi tse bana ba ka ba yang go ja nyoko ka tsona a go ne le pudi le ete ye e leng gore ke ya moruiwa o mongwe na onkwa motho o kgona gore nomremi ke kgopela gore ke nthuše ke mothuša a boa mo a re ke tlo leboga ka kgomo kgomo tsewa ke tlo no e tšea fela nne ke nyaka pampiri a mpotse le gore na kgomo e gabotse mo go barui o wela lekgotle le lefe a ke no tšea kgomo wa motho so tate yena ka mokgwa e leng gore o šetša le ka gare ga tlhakatlhakano ya dikgomo kgopelo ya ka ke gore a se ka tsoga a ruile kgomo a se ka tsoga a ruile pudi kore tate a santse a buše tshepo go setšhaba gobane go setšhaba go sa ne wa motshepang onkwa ene poloto e la gore go phele go kgwetšagala dilo tša batho le lena ya le ama le ba ka gae le santse le nyake go tseba gore go diagalang ka poloto ele ene potšišongwe ke gore wa e ka mogare ga poloto ka re lena le šetše le ba bararo ge dikgomo di tlile ba šupa tate ba tlogela lena ba re ke tša tate go dula yena ba santse o mmotšiša gore na kgomo tse di tla jwang le nna ya mmakatša gore kgomo e ka se kgomo e ka no ditšiša ka mo polotong ke dilo tse dina di mmakatša no ga se yona nne tate mogolo ge o le ngaka go ntšwa le re tlo go thuša re go gahlantšhe le bageno dilo tša gago di lokobe le motse mara se ke nyakang go se lokiša ke se taba ya dikgomo tate a tšo go yona a se ka tla rua le gomjale o ne dikgomo gomjale tate mogolo a di gona taba ya dikgomo tate a tšo go yona 8 taba kore nto ba reng ke le ruiwa se ka ba lona lankwa ge ile gore le nyaka gore tate a kgone gore a phele gobane ge ile gore o nyaka go ruiwa a ka se phele ga botse a gone monna ke re ke ne le ruiwa ke bolela so a gone motho ke nyakang gore a ba utswe le kgomo a ka eteng a gona ene o thietse papa mola ra thoma lenanego pele a tlo tsena ditabeng go boletse dilo tse dintš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 int
fetše di mmakaja o ka re jale a setse nna ba mpileditseng tsona jale. Yeah. A ke tsebe gore na motlho mongwe re ka batamela ka kwa go batheletše go motheletše re no kwa gore na dilo tša ka mo pitšeng tše kgolo le kgonong be le nyaka go bola seketaragadi ke nna a ke re ntwe gana bjale ba re ke seke ka bolelane lebitso la motho a ke re bjale ka mo ke ileng ka ya mola ba re dilo jaaka di tšere ke noga dilo jaaka di tšere ke noga ga ke re porua ba nthušang mo sekolotong sela ga e se fetša gomme le yena wagwa ba re o tšere ke noga eo a butiago wa ka mo morago wa ka morago ka go ba kwana le nna ba re ikoma a kwana le nna dilo tše ke meleko fela dilo tše di go timeletšeng ba re di tšere ke noga mo o ileng wa nyakiša gona and then morwa rrago o tlhokofetše wa ka mo morago wa tlang ka mo morago ba re ikoma nthuša ba re ke yena bo o kwana le yena le yena ba re o ile ga a tlhokofala ba re o tšere ke noga yeo ka baka la gore dilo tše di tšereng dilo jaaka jwale motho a beng a go botša ka noga ye o ile ke eng ye yena a ka e dirang go go thuša gore dilo tše di bue tše di tšereng ke noga yeo o ile a rapela ka re ke mporofeta o rapetše a rare di tla boa ga di sa boe batho ba modimo o tla ba tsamaiša
jwale ka moraga gore a e bolele gore modimo o tla ba tsamaiša go tsamaile ba bakae go jwale o ke mo tsebang ke mosadi a monno okay ke bile ke paletse le go ya ka baka la go tseba gore ke nna ke molaileng ga botse tate le gore ba go latofatša le gore wa loya go ne ntompa ka molapolotong ba tšea dihlare tša ka bo difereka ba katana le go mpola ba palelwa ntombe ke ama ke yaka ke mangwaneng le access ya go tsena ka re ga ntompa ga go papa enola kganeng a o khiele ka mo ntombeng ya gago ke khietse mara ba pšhatla lefaster ba tsena o ba tšea ditlhare bo go difereka jwale wena ka baka la gore o ngaka tate and then o ne kobela gago nkane le sabi le tswa mo lefastereng mo and then motho a sentšeng mo lefastereng a tsena ka mo and then le tswele le kgone go mo swara kobela ka ya pala ga ke lebeletse tate mogolo ya pala ke lekile gantši o gorogile tlhare tše di leng ka mo ntompeng di tswa kae ditlhare tše di leng ka mo ntompeng nna ke be ke no diriya nna o diria o le thwasong goba o di dira o le gae ke le gae o be o šetse o thwasitše ka nako eo kore le ge ke o thwasa nna ke be ke tseba ditlhare and then o agile ntompa ga botse o se ngaka and then wa epa ditlhare o se ngaka wa di tsentšha ka mo ntompeng o se ngaka koko go riagalang ga botse ga se maaka ona ke bolela ke mmakatša ka baka la gore a go ntompa kua kane ke ka mora ya ka mo ntlong ya papa jale ke re mmakatša ka baka la gore re bile re tlo gore pala ko gore a re etile re kgone go robala nna mare ke le ke mmotša maga mantši kare awa ditlhare a di dule ka gare ga ntlo sa ntlo o diakela ntompa jale o ka re ga a kwešiše awa bjale ka gore a ke neselo ba tšere masenga ka ba tšere dilo tšaka ka moka ke tla ka kame le ditšhalete ja dio ka penkebe dilo tšaka di le gona nke le gale go ne le motheletši le ile la dula ga bota papa ga bota le ile la dula ga bota ya moroka go ne le molaetša mo o re kakapa a ke be hlokaina ntate ga a kgopele tshwarelo ge a sa dula ga bota o ile a re bašimane ba šoma ka maupi a re ba utswe yena o tla lata maupi ao gomme bašimane bao ba swarwa yena a tšhaba bao ba dula toronkong bašimane bawe that's why ke mmotša ke re o ile a dula ga bota ne ga bota a se nka e bolela gore o ile a dula ga bota jwale motho wa ga bota šomo o rometše molaetša gore tate le terekere ga ke badimo ba mpoditše awa e re ke fetse ya gore o ile a romela batho gore ba utswe maupi tate o se kwan step wena o ile wa re batho ba bereka ka maupi wa ra bašimane ba wa re ba utswe maupi and then wena o tletle o a lata jwale bašimane bawe ba swarwa wena wa kgona go kgopela ka mo maotong ka fa and then bašimane bao ba modimo ba swarwa ba ya le toronkong tate ena o ile a tephološa ka gore o ile a kgopela ka mo maotong ka mo ya maupi wa e tseba le ganyenyana a ke re ke be ke ne lebenkenenyana ka nako a bota le ganyenyana a ke itsebe ke bona ba bankutswetša bana ba ke kwele gore dilo tša ka di ile ka pogo ke tse ke ye gore o e tšere kae mogwera o la go fa yona ke tseo ke agile ga bota ke ra e ke ye ke tse tswa kae e tswa ga bota ke agile ga bota alright tšeo tsona tše yona ke bolela nnete tše a ke di tsebe tše modimo a ka tlampona ene motheletši wo o dula ga bota o hlatsela bogodu ba tate go ne le o mongwe mo o rometše molaetša ka mo go wena moroka o bolela ka o hlatsela bogodu ba tate ka gore ba ile ba kry-a mokgopha ka ga tate ke motho wa ga bota ke wowe a ngwadile mmowe jwale ke ba babedi ene batho ba ba dule poleke e teng wa e bona so that is why nna ke re tate ge e ka ba o senyeditše setšhaba mohlomongwe a se awe gore a ke re ka nako ngwe go ne le gore o tshwenye batho o se awe
go ne le gore o dire dilo o diriša ke ba bangwe wa e kwešiša ene tate a tsebe gore le go sasa ba sa tlo re founela ba bangwe ba re botse ba re monno o re a mo tseba that's why ene jale ge ba re founetse tate ba re ba nyako go bona re ba tliše kua o dulang ke nyoko tseba gore ke ba utsweditseng na se ke utswetša jale mara tate gape ge e ka ba ka nnete-nnete o nyaka go tseba o bo o sa swanela gape bo o sa swanela gore nke be o tšhabile gape gore o dule mo o dulang gona gone jale ke gore o tšhabile batho ba jale ge re batliša go wena gore batle ba kgone ke magamaka a maka ba re bampola ba pallo ba etla gape la bobedi ba re bampola mo la ploto ba pallo ba etla gape la boraro ba re bampola ba pallo ene ba palliša keng a ba palliše ke selo ba no pallo ba tla gape a ke re nna bjale a ke bolele maka tate ke tsebo o bereka go riang la mathomo a goreng ke be ke rekišana ke rela mmereko wa magweng ke sa le nna nna ke berekile mebereko e mentši ke berekile okay ka bereka keratšheng makanikanyana le go tšhela dipetrol ke mebereko a ka eo jale mpotse mo tate le bosecurity mo bosecurity be le swarang dithunya gore ditonkipiri mo calendar prima mine be le swara eng re be re no swara ditonkipiri jale go tla go traina go thuntšha eke ya beke o ka seno e mola calendar dithunya tsona re be re di swara jale tate motho a go fileng AK47 e be e le molaong AK47 ya lena le ba babedi e be se molaong 94 o e be e fiša a bo di AK47 be sene license ka nako ke ge ba e tswa mashola 94 ge Mandela a tlo tswa ka ekwa ba e tswa Lusaka mara tate mona o ka re be le Crawford man a ke re ke berekile mmereko wa bošole ya o ile ba le šole se ka ba le šole ke berekile mmereko wa bošole a re no kwa batieletše 064858277 064858277 re kgopela megala ka mo especially ba e leng gore ke ba bangwe ba ka hlatselang gore tate a senke no ba lehodu goba ba ka hlatselang gore tate ke lehodu šetse re ne le ba babedi ba e leng gore ba bolela ka bogodu ba tate jale mohlomongwe re ka no kry-a o mongwe a ra wa batho ba modimo mogala bo wa modimo ba mo thomela msrs mo moyeng dumela le kae na ke kgotso ke nna wa Maphota man ke gale ke ilole lena ke nna wa Maphota le e lo ra ke ne airtime e tlo nripa wa le sa mfounela o wa buta batho ba re neng le bona that's right ikwa a ke tsebe gore ge e ka mokhata re tla mo founela tate batho ba ba go tedi le kwele dilo ka moka ga tsona tše ba di boletše go a kere ke di kwele A up to Z le tseba eng ye le ka e hlatsetšang keng ye le sa e tsebeng ke botsisetse ke mangadisitse go ntwemo ke morwarrago ke morwarre wa bana ka ka o ka go le motho wa hloka why wa hloka why o wa hloka why wa sebele le tsalo wa sebele ditlhong ya o stopose se phela network e tlo re tshwenya man ke a buti ya lena network ya gano ene nnete a ba bolela ka yena nke re fetile re motšea eno be le gore a ke re dilo tse no ba bona ke mo tsare nna ke tsong re go ntjunela bona eno be le gore re sa le gona mara network e ya re tshwenya papa wa tseba re eno be le gore lebaka la gore o a ska ba included too much mathata a tate ba etla ka ona e be ile a tate a sa include family remember gore mathata a family
šetse ke moa ke ke sa ya ka tlhokofetse o ke ena a gore a bena a irilego letšwa la gore mosadi a ka tlo nna mosadi a ka bolaya ke mong ke e beile nako a gage o e beile nako ya gage ya gore a tlhokofala mo isang 3 years tata a re tipsene ka yena ga botse nkebe re tsebile gore nkebe re tlile le ena e gale ke le go futa e wa sope something monna o try 3 years o try ba ke tla go mmona ba kuna ba ka matolwang rape o ba dire lawyer e nngwe ya mo se a buso lawyer ya pata ko montsha go tela go ke mo ya le lawyer o tla re ga e pa ka tromo a tampa la cheleta ka banyana a tla ke 3 years ke ga ko ma ba ke sa bota bana ba gana no ya kwa gana o kwagala ga botse pa tate e mokhathile o lile ka airtime gore tlo mokhathe tate a kwagale ene ge nkebe re tsebile ge nkebe re ile ra tseba gore tate nkebe re fetile re motšea ge re lata o nkebe re fetile re motšea tate ba tla mo founela ka mola motlho mongwe re ka mo hwetša mara ke kwela bolala ntlha e nngwe mo a re o tate ka nako ba go swere o triala 3 years o be a support-a bana ba gago o mo kgopetse o ra go thushe ka moemedi o tlo mo lefela tšhelete ya gage o ile wa mo lefela yona o ganne ke mo lefela ke moditše kare wena ga ke go nyake fa o tlo nyaka mfa re ke tlo go thuša ke go botša ke re batlile ba le babedi le ano gomme o tlo nthuša nna a ke go nyake ka gore mosadi ya gago o ria so e le wena o botša ena ke botša ena a re nka se mmotše e le gore wena bo mmotša re mosadi ya gage o dirang o ne le sekhwele sa dipolelo o tlo tla go tshwenya lelwa gore komo o nela a butago so ne jwale kare a re go nna re a boang ka se mmotše jwale nna ke tlo kwa a šetše ba botšane dipolelo tše di le gona ene nna ke ile go tšwa ka re morwa ga ko go feganyane ganyane tšhaletela a re aowa swanetša go mpa o ile ga bona ke ne dikgomo tše ntši a tla šupa e nngwe jwale e tla ka bo setabe e rile ke ena ke eng e rileng ke ena yana dikgomo le go swarwa mogaka ya šupa le go bolaya ngwane mapele tate eba o bolaile ngwaneno o šupile kgomo a e šupa a re kgomo ye e dira eng a re yena o kgatla ke kgome a re o kgatla ke a kere di sa le gona ka moka ka mo lebelela ka re ao o reng a gana ke mo patela antrare o kgatla ke kgomo alright ka bolela le pelo aka ka fetša ka re no ke tlo mo fa yona ga ke sa re ke tlo mo fa yona kgante ena o se tša matsapana go ntitera dipati tša gore kgomo tša ka ditle di tsamaya a go direla ka tsela mohuta mang papa ka ena mokgwane o gore dikgomo ba no re dikgomo di tlile ka fa di tlisitše ke ma a buta go e be le yena a jwalang polelo ye ya gore wena o le kgodu la dikgomo ekwa ke yena jwale le ge ke nyakešiša kwa o tsamayang gona bo ke tsamayang tse ba re ke ngwaneno gona ke re le magistrata ke re ke mo fa dipampiri tša kgomo tša ka seng ka dinyaka
sink nko ishe ka mo mme o ka ronya ko bolela inkwisha bohloko tabe Eh, taba e ne le yana ole tate a kere be re go file chance nke go fe ragadi chance ka nna a ke tla mo radio motse be ke re tlo soloba taba tja ka gae ka mokgwa go mpotsa jwale tabana tja go hwetša gore o mongwe o bolaile ko mongwe ei di a ntlaba jwale ga re yao ke mogatša malome ya bana mara ga ya re o ka re yena ke yena a morileng jo tša mohuto a ebe ke sa dinyake mola ke tsebe gore go tlo tswelela ditabana tša mohuto nna be ke re re tlo lokiša dilo tša ka lapeng di tlo loka jwale ka mokgwa o ka re tša ka lapeng koko re tlo di lokiša ebile o se ka iša pele kgole di tlo loka santse go loke taba ya tate bothata bošibu bana benu ba kolotana ene ka gare ka mokgwa ba kolotana ga ba nyake go patelana go tsoga mokgwa wa go loišana ka gare jwale wa ikwešiša ka gore tate o bona o kare jwale o a mo riileng bobe kola gola tate mogolo ge le re a ka ba le riile bobe a ka le ria bobe jwang a le nyaketše moemedi ene ka nako le tronkong a ba phentša thuša ka gae o ile go nna a re go nna o galla ka kwa khota a re ola wa go loya o tlo go gatelela ai rabo e le yena ka re o ra jwang a re direng jwalege ntho e ila ntlaba ka gore a butiaka o ke molatelang o ile a bajwa a dulang kwa bopedi ga a bajwa a tla go nna ka mo alafa a sepela a fola a tla thoma gape a bajwa ya re ge ga thomile gape a bajwa a bona ke yena a ile kwa mogaladi ka koloi ke kwa mpotsa re a botse wa bajwa gape a ke mo tliše go ene na ka re aowa o ka no mo tliša a tla a mo tliša mo tšea kwa bopedi ga a fitlha ke re ke a mo alafa o la botse o apala ga ke re o apala ke sa mo riela polana gore ke mo alafe mola gape wa tla a etla gore mosadi aka o petere o phala wena ga alafe ke mosadi wa ka mosadi ya gage ke ngaka yena e se a ba ngaka mošibano o sa tse go ba ngaka kana jwale and then abuti a lena a fetša a alafa ke mogadi boago ga a rialo ka re aowa mo tšeeng le mo alafe a re yena wa sepela o tlo šela alafa ke mang kere a ke re mosadi o tla šela mo alafa gana mo ya napile ya ba phapana papa nke o re botse mo ntwa ya gago le a butago e thomile neng ka baka la gore ka nako e o swarwa o ka re lebele kwana that is why a ile a kgona go tla go bona ebile a be a go nyakela le moemedi a se nka nyakela moemedi o ke nyaketšeng o go thušitše ka nga botse yena man moemedi o nyakile ke nna ena o no nthuša ka sokaneo ya go diang ya go nthuša go patela mo moemedi mara ke gona gore o go nyaketše moseka gore o go pateletse moemedi a ke re moemedi kwa motho a mo patelang a ka no ba nyakile ko wena mara go ra gore go swana le gore o mo nyaketše ke yena ka gore wena o nyakile moemedi o sene tšhelete and then yena nna be ke tlo mo patela ka ya mogolo and then yena a patele go lebeletše tate mogolo o ka bo mokolota bokae ke 700 moemedi be le 700 loyara then go kry-a tšhelete tša gago tša go sua mmušo wa e o sua mo fa tšhelete a gage a ba ke šetse ke kereile eo ye ke ya loyara efe gane ye ke a maabane ka 2015 o tšo dula toronkong mengwage mekae a se ke dula toronkong o ke ya gone jwale loyare be a kere ke kwela bolela re o tšo dula mengwage meraro ba tla toronkong goba ke mo kwele ga botse ba maybe ba gamagametša mama
nna a ke tsena ka bogare a ke nyako senya ola mapotla yena lawyera o monyakedi le ke le kware ke monyakedi re santse ra le mo re bolele nnete re di kgonolo ga ga lapa mo a mothušitšentse o mothušitše tse ke re nna ke tse batho ba kwana ke tsore go bakiwang gane jwa bobeding jwa bona ge a mothušitše a buti a re ngwana bo o mothušitše a se ka tlara a se a mothuša a ke botšiše malome potšišwete malome ke eng tše di botse tše o tsebantše e leng gore o la buti malome ka kua maphotla go rietše tšona mo bophelong ba gago tše di botse awa nna ena a ntirela ntho e botse a ke nyaka go bolela maaka tše dimpe se nna ke mo godišitšeng ebile ke mo rietšeng le ge mme a moima a tlo velega nna bego a ba thuša ke nna o thuša mang ke thuša mme ba motlemile ka ditaelo a boa ke monyakela dingaka ekwa gomme a velewa ka 1957 ke nna ke be ke mo thuša jwale le gono ke mo sapeta ke mo tsenya sekolo jwale papa o ra gore sekolo o ra gore papa o ra gore wena sa le ba wena morwa rra wa seng kano kore a go nna o nthušitše gona moo fela jwale ka re ke mo patele terege a gane alright tše dimpe tše a go riileng tšona ke eng leng a ke re tše botse o riile e tee mo bophelong ba gago ke e ya lawyera fela bale tše mpe tšona tše a go riileng tšona ke eng ya mathomo a go ne nto mpe a go riileng awa ye nngwe a go ne a ntirileng a ke nyako go bolela maaka mara se nna se ke se bang a buega a se nka ntira se ke bolela ka ganti ga ke kwagale ke boletse e nngwe wa bolela e nngwe tate mo so wena tše di botse tše o mo diretseng keng a kere a go riela selo se sempe le wena ga wa mo ria selo se sempe wena tše di botse tše o mo diretseng keng tate mogolo nna tše di botse ke gore ke mo godišitše nna se ke se tsebang le ge re tloga kwa bopedi a senge ke ba patediša ka gore ke bana bešo koloi ye ya go hira bona kwa mogaladi ke thuša mogaladi papa ba sa gole motente ke go bereka nna bo go patela le gore bo sa thuši bona bo thuša tatago gore a kgone go thuša bana ba gage le bona ke be ke sa ba thuše jwale ke kwa o ka re o swere dikgopi o ka re o fila gore ba go kolota ma a ke re ba re nna ke a ba kolota ba nthušitše le nna ba nkolota ekwa a ke re nna ke ba godišitše ke ba support ke ba tsenya sekolo ena o tsere license ka tšhelete yaka tate gape o tlo ba ngaka jwale o tlo ba ngaka ya go agiša batho jwang wena o sene ka go ka lapeng la geno nke o re fitiše gona moo nna ga nke ba sa mpotse gore ke a mokolota a wa re wa mokolota o no be a hlalosa gore o go thušitše ka se le se a hlaolose gape o ntira kotse motho ke ena ntira mathata gabotse iko monka fitlha o go riang tate mogolo re tle le phekola emapele modala lena la ba emapele tatewe moremi o sa tšo o botša mo gore ngwana mmago ke eng tše dimpe tše a go dira o ile a seng ka no go dira selo jwale go ntšwele tše tša gore ke ena go dira a teponele ka tšagage jwang moremi badimo a kere ba to entšhanteo ke rela gore tate mogolo moremi ke wa ka kolo le ntheletšeng mose lena le nagana gore ke bolele kolo yaka ke tsamaya ka yona ke tšwa mohlanka ne ba dile mosebetsi mo la gae ne ga ke tlo mohlanka leotwana letšwe ga ke tlo nyakišiša ke ena a ba re wa mpolaya ke dilwana tše ntši a re dire so prof ka go bitša ka labobedi le yena re mmitša yena mosadi a gage o tekgwetse ga gore ke kgopela go kgathang tateo moroka papa o emanyana moroka
Moroka thobela malome kaka mo o tlo papa emanya re gopela ba tlo go ntšha ka mo studiong isgale Moroka mo o tlo swara bothata ene nna beng ka go eletša gore o se kwa iphekola because lebaka ke gore tate ke bona o kare o tlo nyaka go gapeletša dipheko tša gago gore di bolele se se nyakang ke ena go jwale okay tate ga ka re ga a tšholola dipheko a re abuti ya go ga a ne molato ga a dira selo ebile ga a mege felo mo o tlo modumela and then o tlo ilokiša jwang and then ge tate a ka re abuti ya go ga a ne diphošo mo godimo ga dilo tše ka moka ebile ga a tsebe selo wena dilo tše o di bolelang mo tša gore abuti ya go nyako go bolaya mosadi ya ga direng o tlo ilokiša jwang le abuti go o mo kgopela ditshwarelo jwang Moroka ke kgopela gore ge o ya go thuša gorwe o lokiše taba lapa la mama le lapa la maphotla and then le lapa la moratho ga gore ke la usago ke la moratho ga gago ke mmane ya bana ba gago awa ke mogadi wa ka o bana ba šetšeng ba nnoši wa tseba re a ke tsebe gore na tate re tlo kgona go mo thuša jwang wa tseba a ke tsebe ke nyako no mmutša gore tate o ngwaneni wa maphotla wa morata ga jwale nna yang ka mokgo a ntirang ka gona ke rela go bua le ka ge e le ngwana mmago ntle le go kwa dingaka dipheko dingeng e seng dingaka tate wa mpelegang o mpoditše twi tate e be le ngaka re bolela ke mmotša ke re mogalayo ke tswa motseng ola ke tlo nyakela bana ba gago stene maphotla ba tlile go nna kwa 8 flig ba nkgopela gore tsa mo re bolelela le Matebele mona maphotla ba re nyatša ga re nyaka stene ba ntšea kwa ka gante le re sa go papa ka re papa o sa phela le mme o sa phela ge nkebe ba hlokofetše ke tlo banke ke ya ba fefa wa e letla gona ba re rakile ka gae ka plotong ba le raketšeng a boa re tsebe mara o ile wa bitša mmithini wa bana ba genu ka mokana ga bona gore letle le dule fase ka gae le ipolele o e leng gore o kgopišitše o mongwe a tla kgopele o mongwe tshwarelo ke lekile ba ganne o ba biditše ga kae ga e le yena ke mmoditše gantši le yena mosadi wa gagwe a sa tšeng go tlhokofala ke mmotša ke reng ko boledišane le monno wa tseba Morokane ke lekile ke ba le problemo ka tate dilo tše a di bolelang mo ke ditatofatšo tše di serious ene tše e leng gore go go botša nnete banna ba le ge re ka re la bobedi re ba tliše mo ka moka ba tlo lwela ka mo studiong gore ba tlo lwela mo radiong le nka mopšhatla wena a kere wa kwa nna ka se nthome le ga teng so tate unfortunately tate a ke rutlile mo gore na o nyaka thušo unfortunately ke nyaka go no e bja straight tate ne go go thuša go tlo ba boima ya go go thuša go tlo ba boima kudu ene go go botša nnete ge nkebe re tsebe gore o motho wa mohuto mo radiong be re ka se go tliše re a te tshola gore na wa e utlwile mo a senke re no ba le motho wa go swana le wena awa e seng wa go bolela pha wa go nyaka thušo ye a sa inyakeng ene wa ntwa dumela ene a ke tsebe gore na re tlo le thuša jwang because ke kwa o na le enga o tlalelane too much gore ge ngwana mmago a ka tsena moki o ka fetša le swarana ka matsogo mola rena re nyaka go jwala moya wa khutšo ka mo go lena gore le rataneng so Moroka ke nyaka gore re khate tatene
mama re a leboga ke kgopela le tsweng ka mo studiong batswadi ba lokolle la ke ba tswele ko ntle. O bonagala e le motho mongwe tate ha sala ga botse ka mo tate ha sala ga botse o a ba jo tate o na le probleme serious ene o mo thusha jwang nke mohlomongwe go ne le ka mogho wena moroka ka mogošitseng o mmone gore o ka mo khulapa ka gona goba o ka mo direla taelo e rileng ya gore a kgone go laolega or something gape o latile ke nna mogala botle tla mpapatla mo tseleng wa bona malome ka kapa ge o ka re o le abuti ka gae wa ba so bana beno ba tlo swara bothata thušo go tate re tlo mo fa yona mara se ke nyakang go tshepiša batheeletši ke gore a re iše taba ya dintwa merupeng ya e ka se kgonege a re iše taba ya dintwa merupeng re iša mathata a ga borena merupeng gore re kwa badimo ba ga borena gore bothata bo bogolo ke eng ka maphelo a rena tate re tlo mo thuša tate ga a fetse dilo tša gage bothata ba tate ba mathomošetšaneng ntompa mara ga a goroga šetse a bolela ka matswa mara ga a goroga šetse a tseba ka motho gore ke moloi mara ga a goroga o šetse a tseba le gore kobela a gage e a pallwa mara o thwasa go yena so wa bona gore ge motho a šetse a tseba go feta mothuši wa gage ke bothata mama tate ga a sala ga botse ene re santse re ya go lebelela gore na ke badimo ke letswa bothata ke eng a sala ga botse mogala nna ke mmone ka re taba tša di bolela nka se bolele ditaba tše di so e le gore ke nna le yena ene nka se mo phekole motho wa leso ke mo ke mmoditseng ka re nyaka ba geno ka gore gore le dingaka re no amogela batho ba ga bo bona ba se gona dilo tša mohuto be re ka se di tsebe ene ke go trafa badimo gore ba santse ba re nyakele tše di botse ba re nyakele tša go swana le tše badimo ba lelemoša se sengwe ka mogala bo ya so nto e leng gore nna ke a e bona mo malome ka kapa re santse re tle re kry-e nako ya go bolela le malome wa sengo wa maphotla ya then ge re kry-ile malome wa maphotla re tlo kgona go lokiša dilo ga botse family e ya loka mara tate yena ke sa bušeletša a se ka tsoga a ruile kore wa bona yeo mama ke a e bolela ka lebaka la rena barui a re nyake a ke morui a ke nyake go utswetswa ene a ke tlo thuša motho wa go utswa dilo tša batho ge e le gore utswa dilo tša batho a ke natso nna tlhare tša go bereka ka dilo tša mohutong no badimo ba ka a ba dumelelane le nna gore ke bereke mmereko mosoo so ke tlo thuša ba ba nyakang thušo lenanego le
le thietša ke batho ba bagolo ka kry-a re bolela so bana ba lena ba le thieleditše Mm. ene bana ba lena Mm. ba ka se palele ko go kry-a thušo ka lebaka la re bo malome ba e leng gore santse ba ba emele maybe bona a banya ke thušo Eh. ge e le gore santse re ye meropeng re ye le bana re tlo tšea bana ra ba iša meropeng goba re tlo bitša bana ba tla ka gae ra ba phekola one bana ba kry-a ditaelo bana ba kry-a tšwelopele a re tlo ema ka bothata bo bogolo ba batho ba bagolo tate o hloka thušo ene tate se sengwe o hloka go kgalengwa Mm. gape jale nna kore wa o mmakatša ga kudu Ya, kore Moroka. le mo ba mo thušitšeng ena a se ba mo thuša mo ba mo thušitše a wa nna ngwaneso a sa nthuša that's why ke mmotšišitše gore na go ne dilo tše dimpe a di dirang a re aowa e segale wa bo gore no koloi ka mokgwa mo mama koloi ka tswa letwana gante wena monga koloi a wa ilokiša ee koloi jona di tle di Onkwa. tswa ee so nto ngwe le ngwe e ka se ne o ba boloi aowa and nto santse setšhaba se tsebe gore nto ngwe le ngwe mo maphelong ge e direga a se gore dilo ka mokana ga tsona e tla ba boloi koloi onkwa koloi ke koloi e kgona go fokola ka bo yona ene koloi ge e šala e tswa lotwana e tsamaya a nna re o lebelela gore ke koloi ya mohutamang koloi ya gage ke yane nna koloi tšao ke rela gore ke ya gale goba ke ya matšetšea a se tša matšatši ke tša gale jale o ra re gona mo koloi ye wa ene go onala gape koloi ya gola o kry-a le yone e senyegile ande ka mo o ile ke moruti mogala ba borena ka mo o ile ke ngaka ka mo re a boele ka mo diatleng ke a fa ke bapana Ya, wa mokwa gore jale nna re tlo tšhaba go a kerekeng aowa jale le seke la re nna le seke la re kwalela ka ntle ka baka la gago o santse o re a solobe dilo tša ga phoso tše di diregileng santse o tseba ke ena nna re bana a ke tsebe se Moroka nke o ba fe di-phone number gore na ba tlotša baroka ba ba kry-a kae neng jwang le ba ba nyakang go tla pitšeng tše kgolo ba thoma kae magagešo batheeletši ba motse community radio station ka dikgokaganyong tša leago a re lebogeng tsebe ya lena mo e lego gore lentso le tswele bagešo le se gabotse re swareleng kudu a ke kgopele bomma tshwarele godimo ga lentso le le ile la tswa go tswa go tate ke kgopela tshwarele kudu and then ke bue gape ke tsebiše batho gore ka mokibelo re tlabe re le ka kua ntwane ebile re tlabe re phekola ba marapiane setšhaba sa marapiane se tlabe se ne le rena ka kua ntwane mabapi le mathata e leng gore ba ba hlagela mabapi le tabeng ya ditimelo tša batho beke tlang ka mokibelo ke tlabe ke le ko mohlanka re tlabe re phekola setšhaba sa kua falbanka mangaka a gaborena a re thušaneng mmereko ke kwešiša gore ge re phekola naga go ba le bothata bo bogolo ba bana ba bang ka malapeng ba ba jwang mangaka ga borena baruti ba borena mo gae malwetši ka go fapana bangwe le a tseba a re thušaneng balwetši ba ba leng ka magaeng ba tswe ka magaeng ba ye mafelong ao e lego gore ba ka kgona go fihla go ona ba kry-a thušo so koša e ga molešiwa kua ntwane ka mokibelo re go thoma furugu ba ba tlo tlang kua gae ka mokibelo ba tlo kry-a mmerekišane le nna o tlo kgona go ka ba thuša mokibelo ke tlabe ke se gona ka sontaga kua tafolekwapo go na le modiro wa nyoko ka kua ga morare ga bontswaki re tlo ya go mothega so batho ba ska re ngaka ga re botša malome ka kapa difounu tša kua ga moremi ga ke tsebiše batho gore ke 079 170 9862 079 170 9862 or le ka leletša 060 959 0303 060 959 0303 or ge le nyaka go letšetša founu ye e leng gore ke ya pitšeng tše kgolo ka lebaka la gore ntate malefo sa le leafing ka mabaka a rileng ke tlo no kgopela fela gore ka moka ba ba nyakang go letšetša pitšeng tše kgolo ba letšetše malome ka kapa le tlo kry-a malome ka kapa ka moka ba e leng gore le nyaka go letšetša pitšeng tše kgolo ke a kgopela gore le tlo bereka le malome ka kapa o tlo lefa difounu tšeo le di letšetše ke yena a tlo tsebang gore mathata ga le so re bereka buang ka ona ke lebogile kudu malome ka kapa go ba le rena gare ga taba kgolo ye gore re katane le yona gore dilo di be di loka a re a leboga magagešo dinomoro tša pitšeng tše kgolo ke 066 0703 066 0703 goba 072 930 7400 072
930 7400 066 07034130 066 07034130 goba 072 930 7400 072 930 7400 re a leboga moroka re a leboga balli ba rena re a leboga batheletši ebile re sa buša re sa kgopela tshwarelo kudu-kudu go lena jwale ka ge ke bolela ke re jeso magagešo re a thoma go di apea dipitša ga senke ra di apea before jwale re no tloga re kgopela tshwarelo le ka matlhapa a kwagetšeng mo moyeng and a bolela ke batho ba bagolo ba e leng gore re dumela gore ba gotše ba rutwa gore polelo ya apešwa ebile le a bolelwa le ga le bolele e fela le tšwele batheletše re kgopela tshwarelo godimo ga sewe nna ke nna morwa motšhama ubane ka kapa ya radio ke a leboga magagešo a re kopaneng ka mokibelo lenanegong la tšameletlo from 6 to 9 o'clock ge le nna ke nna morwa motšhama ubane ke tšwele twede ge batho ba mo magaeng ba be ba nyaka mešomo ge dikgwebo potlana tša batho baso di be di nyaka